Shubor nakaslem jong unongsan hima. Ban penrung kerteng bat ban le license hapo ke Food Safety and Standards Authority of India kalong ke badan kambha. Na kaliang President ke All Meghalaya Poultry Supplier and Retailer Association uba Wanshai Kharshandi ulai tho baki brio jungi ki duna bha ban penrung kerteng ya ladi bat ban le license ndai ki brio bade ni ki jilla ki kloi ban penrung kerteng bat ban le license na ka banta ka jingbha ka kam ka jam ka jongki. Uni nong yalam le thuru baka kenhun ka khat ka we baro ki basong di do siar na keleng saudong ke jela ban wan ka jing pendung kerteng bat ban le license apo ko office rekam ka FSSAI ka ban no ka khat khandai ring menta ubenai na galeng ba kharshandi ulai thuru ba ha ni kesngi ki officer ka tanat FSSAI kin IG hi kairu shabaro ki nong di do siar halor ka khui ka suba bat ki we ki jing dan kam habai de ba ka jing on ba ka jing di do siar Orang ni ban khidmat jumpi gelomba jumpi ke social media ban tipik ba nak benda jong ka kandan kini ke jing penrung kerteng hak bayde banam tak ni license ke bayde bagi FSSAI license te jing kerpa nak yang jumpi ko ka association ya pi parok ki ni kinong dido ke betul lagi jong kidukan ke jumpi ba nak jong association dekat ke jing penbet nanti bat ka FSSAI kebetulan nak dia po Meghalaya ka bapet yang ni ka bentah gila pempet dagawe ka ju karai ka jumut bangin bu hak khatna tarik kita kali kesuba hak sip kiusin bangin don kita kajing penrung kerteng kita kajing dak rendom hak apa yade bakali ka sai license bat lakat pat di baro kinong dido mo kebetulan hak ni ka skeleng saudong ju ka bri ju kinong trap kebetulan kidukan ki jompi babin soba ban poi syakani ka jaga kedondong hani hajan jong ka brestop apa sekani office ketema juga FSSAI bangin le jadi ni ki bangin pedung ye ki kereta jong hi nama pendong kita kinong dido ki bebet babiang bependan lagi jong ki license hak bai dei bukan kom dido ke bakhui ki basuba te kecingkan pa jong nak lian juga sian hi ngiwan nak ba jong bawan ra ba apa piwan sekali ka jaga ban yo ya kali ka benta ka bala mangkar pang dak ka food safety bagi orang yang diizinkan kami jompi documents ke bagi ke belum dari ke EP ke arteri ke passport size terkat bagi orang yang ke kuat ke badan kami ke documents bagi ke NOC lah kalau nak kidukan bagi pinjau ke NOC lagi senang ke jompi pencet ni kerana senang lah kalau ke badan dukan nak municipal pinjau ke NOC nak municipal lah kalau yang kita bagi hakimadan mah kita ke street vendor kemudian bio ekonomi dan municipal dan nak perlu di orang lagi kot kiba dan kami habi kita nak berperung ya kita kerja jauhi banjo ini license but saya kerap mengkreat akan kesini bahkan dan ketinggikai ke berkerbang tam habi dia bakum nung gitu dan kami yang bermoto tapi kita kita temai kata ber hikai kumno bagi penan kami kita habi dia bagi slaughterhouse bahkan dan ketinggikai bagi jing batai sebagai norms kita kontrekam ke bang yo penekam kum kinong arsiat hakin ke jom ke temai ke mentah nak mentah kajing hut ke jing suba kajing bet ke jing biang jang berolang kinong di dosel dekat kinong bang dosel kani kalau random yo beroi la kamu anu dikasih janji aku bakal dika asian ke pek yo beroi rilu kasih janji lo kamu anu da east west eastern west bro janji ribuai kasih pernah pro tidak berwalang sedika jikut saya ke berkembang ke bawah lelak saya kena kesin ke berkhadu tak banalian juga saya ke iPhone ni bahkan dia ke bentah ke berkhadu ke bahkan dia dan bentah bahkan sian nak dapat berung ya ki kerteng ke jompi penjok ya kalau sen hak bide hi baka jingdon juga bre ki por ke bentah atai na bre juga bungi dah sutu bakalah hak bide kalaisan dan ki berkhat bah hari lajong dengan kami kalaisan kita menyak ke pemon ke pengawan khamat jompi na media dan saya ba penumsium yang ada jing perkhat ke bakala kajing dan jompi yang license kalau kau ke bandung ke safety ke jompi yang kami di komdido ke jompi berkeba arut bila bantrai di kami ke bahaya lembak kajing dan jompi yang ada license dia kami di kisi bangtahi kita nakshi spa imat dan iyo jing kita tak kembar 4% nilai 4% kibale yang ada license berkambon ini diberi kepada bahar kibala biar dekat kislah penpen usaha ukhar di sana ukhar dia lumuri wadon lagi jompi license habis baik kita dengan ngok boleh ini kijongi pada kem yi ya kenika mat kau dan kama kasut kira maka juong yang ki berbor bagi juga tu nak kami kijongi kasian bahkan ni kalaisan ni kalau ngom kasti kejengnya dah ki har baik dia nak kam ki kita